kain ka to kay na kay balon sa pagkawan. This is Ray, and I hope million birthdays to come in your life, and I wish you good health and successful CEO sa GMC. Hi! Hi! Hello, Sir Ray! Happy birthday! Sir, akong gipangayo sa Ginoo nga tagaan pagyud kanyang kalig-on sa tanan mga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi karon. Sir, dako kaayo among pasalamat nga ikaw wala gyud ka magpili og unsa man ang imong mga tao. Level gid tanan imong pagtagad sa amoa. Salamat kay Sir nga sa mga kaalam nga imong gihatag kanamo as a brokerage. Daghan mig nakatunan nimo Sir Ray. Akong gipangayo sa Ginoo Sir Ray nga tagaan pa jud kanyang taas pa kayo nga kinabuhi o i-bless kanya, i-provide niya ang imong mga gipangkinahanglan sa matag adlaw. Happy birthday Sir Ray. We love you. Hi sir, happy birthday. God bless you and your family. Stay humble and thank you sir sa pag-train nimo sa mua about brokerage. Daghan mi nasabtan, daghan mi nabalaan. Then Mr. CEO, and happy birthday one. God bless you. Thank you. Sa tanan, maayong kabuntagon dinhi sa akong opisina sa GMC Realty. O kining akong himuon karon, ako kining pagpasalamat sa atong bagong CEO, Mr. Bernaldez, no? Sir, salamat kaayo sa tanan nimong kaayo sa imong mga training nga gipang-agian gid namo sukad nga nakasulod mi dinhi sa inyong business sa realty. Salamat kay tanan sa among nakatunan ug usa pa imo karong adlaw na tawhan. Salamat kayo ning tanan. Happy birthday. O hinaot unta dili kay hinaot mo padayon ug magbalambuon ang imong kinabuhi. Bisa pa. Nasawa siguro kag 14 ka buok, okay ra sir. Basta magpabilib kag may tao. Okay. Ako si Chris Dalangin, membro sa GMC Realty. Happy birthday Mr. CEO Ray Bernaldez. Power! Grabe! Happy may buntag and happy birthday sa ato Mr. CEO Sir Ray, and happy birthday. And sir, thank you sa training imong ginakandak sa amo. More learning siya sa amo ang side. Thank you so much and more power sa GMC Realty and hope makabigyan dagdagan. Thank you. Okay, once again, happy birthday sa ato ang pinapusgan o bangitan nga CEO, si Sir Ray. Unta, tagaan makaog dugang grasya o maayong pamumuyo o maayong pag-alagad sa mga sakop. So, para ka to, stay safe o stay healthy, Sir Ray. Happy birthday. Thank you. Yes, thank you. Hello po! Happy birthday, Sir Ray! I wish you good luck, good health, and God bless you more. Happy birthday! Hello, Sir Ray. Happy birthday to you.
Hope you will have many, many years to come and you will continue helping many, many people. Cheers! Happy birthday to you, Sir Ray. Kana ako lang maingon, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Happy birthday to you. God bless you and your family. Thank you so much knowledge nga imong gihatag sa amoa sa tanan mga ayente sa Gen-Z. God bless you and happy birthday to you. We love you, Sir Ray. Happy birthday, Sir Ray. I wish you in good health. Keep safe always. Thank you, Sir Ray. Happy birthday. Happy birthday, Sir Ray. God bless your day. Hope tagan pa ka ni Lord for years to come and more sales po diri sa GMC. Thank you and God bless you. Happy birthday. Hi, Sir Ray. Hello, Sir Ray. Idol, boss, amo. Happy birthday. You know what? Your dedication, determination, vision inspire me to always give my best. Thank you for sharing your talent, sir. Expertise in life, especially in the business world. I learned a lot from you. That's true. From the bottom of my heart, I know that you are a good leader, a great mentor, and of course, a good friend. So, I wish you a long, prosperous ahead. Be happy. And again, happy birthday. Long live. Bye-bye. Mwah. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi, sir. It's your birthday. It's your day. Hi, sir. Message na ko sa mo is more blessing to come. And gidampo na ko permi na you have a good health always. Dampo ko. Pero di lang klase dagway, diba? And more years nga mag-uban to, sir, kay I know nga nakadabaw ka. Mauligid ka ng kabi. Alam mo. So, mara to, sir. Enjoy your day, sir. Mara cute, sir. Kanang permi ka baskog. Kay, syempre, diba, ikaw ba yung strength? So, no? And you're my boss, and we love you so much. Sa mata sa ko, love kayo tika as your ahente. And bye-bye. We love you. Mwah! Happy birthday, Sir Ray. Good morning. Unta, tagaan pagkagtaas nga panglawas sa Ginoo. Kung salamat sa pagkuyog, pag-uban nimo sa kuha sa imong mga business. More sales to come. Happy birthday. Good morning, Sir Ray. Happy birthday. Inaon ta nga tagaan sa taas nga kinabuhi sa atong Ginoong Diyos. Nalabaw nga makagahaw, inaon ta nga ikaw kanang nga iubanan sa atong Ginoong Diyos dito sa kinarian sa langit. Punta, tagaan salamat. Morning, Sir Ray. Happy birthday. Hi, Siri. Good morning. I wanna greet you and happy birthday. Maraming salamat sa mga training mo na binigay mo sa amin at marami kaming natutunan sa iyo. God bless you and more to come. Sales and more power sa GMC Realty. Happy birthday, Sir Ray. More sales to come and more blessings to your family and also more strength with God, and hopefully more sales to come to our company, sir. That's all. Happy birthday, Sir Ray. Psalms 9 verse 11. Provide me, your days will be multiplied, and years will be added to your life. Hi, Sir Ray! Happy birthday! We thank you for your life. Salamat sa
buutan sa mua. Thank you for such a being good, amazing mentor in the whole world. Salamat sa banding, sir. For in behalf of Gemsi family, happy birthday, sir. We love you. God bless, and to your family. We love you so much, sir. Thank you. Salamat sa orientation, sa trainings. Daghan kay mig na-learn, sir. Daghan kay knowledge ang muhang na-learn. Thank you kayo, sir. Happy birthday. God bless. Happy birthday, Sir Ray. Thank you for inspiring us, motivating us with full compassion and love in pursuing our dreams. Happy birthday, and thank you for having a successful millionaire leader like you. Thank you for being our brokerage warriors. We love you, so amping termi, and may God bless you. Thank you. Happy birthday, Sir Ray. Okay. Happy birthday, Sir Ray. Greetings from Bora, Edwin, and Cassie. Kami mapasalamaton sa Ginoo nga gitagaan kag another day or another year sa imong kinabuhi. And thanks being a nice person to us, a nice company owner sa Gemsi Realty. Wala kami mahimo kung video wala po ka, so salamat kayo mi kanimo Sir Ray sa pag-guide diri sa atong company sa Gemsi. So more power, more sales pa sa atong company para mo-grow, and sa atong mga training, sa atong mga motivation, sa atong mga agents, sa kanunay malahutay tani sa kanunay together sa atong pag-ampo sa atong Ginoo. Nagpasalamat mi nga ikaw being a nice mentor sa atong company, and more ang amo lang yun is good health kanunay sa imong family nga na imong family dire kumbati ta kanunay, Sir Ray. Kayang-kaya nato ni, and happy birthday once again. Mabuhay ka.